Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Kita masih main pasir-pasiran teman-teman. Atau kalian udah pada beli balon karakter belum? Atau kalian suka naik odong-odong nih kayak adik aku? Oke teman-teman, kita lanjut main pasir-pasiran ya. Kita bikin apa aja yuk dari pasir. Lihat video selanjutnya ya teman-teman. Let's go. Ayo teman-teman, kita bikin kura-kura dulu ya. Let's go. Kita bikin kura-kura dulu kak. 1, 2, 3, awas kak. Wah, jadi teman-teman kura-kura. Kita bikin kue dulu teman-teman. Tuh, bikin kue. Yo, kue. Bikin kue. Pik. Ya. Jadi kita oke teman-teman, kita bikin ini nih, bikin panda. Kita taruh pasirnya lagi pakai sana. Taruh. Apa, Dik? Mati. Oh teman-teman, gimana jadinya? 1, 2, 3. Ya jadi. Ya. Papa mana? Uang yang mana uang? Nih. Oke teman-teman, sekarang kita bikin kaki ya. Kaki. Ini kaki dia, tunggu deh. Kaki bayi. Wah, jempol yang putus. Oke teman-teman, sekarang kita bikin bunga ya. Wow, bunganya cantik nih kayaknya teman-teman. Sap. Oke. Wow, jadi bunga ya. Mobilnya udah datang teman-teman. Mari kita isi pasirnya dengan ekskavator. Wow. Keren. Isi lagi teman-teman pakai ekskavator. Wah. Lagi. Wah. Ayo minta makanan dulu ya. Lagi. Wah. Lagi. Ya. Lagi. Ya. Udah penuh guys. Dek, udah penuh dek, nih dek. Gede. Nah, dek, udah penuh dek. Apa coba? Sini, udah penuh. Wow, hah? Bikin apa itu? Pisang. Sini. Kita bikin pisang teman-teman. Permintaan cinta XL. Kita bikin pisang dulu ya. Awas deh, kita bikin pisang deh. Ayo teman-teman, kita bikin pisang. Taruh. Ini deh pisangnya deh. Sini deh. Alah, kamera papa jatuh. Mana piringnya? Mana piringnya deh tadi? Nih teman-teman, pisangnya udah kita bikin. Oh, yuk kita taruh piringnya teman-teman. Alah, jatuh. Tuh. Ya, jadi. Kak, jadi Kak pisangnya tuh. Nah, pisangnya nah. Ya, cantik kan? Beautiful. Wah, mantap. Seru ya Kak main di pasiran? Kalau teman-teman yang suka main pasiran, subscribe ya dan like juga video ini. Mantap. Oke teman-teman, sekarang kita bikin kepiting dulu ya, Tuan Crab nih. Let's go. Kita taruh pasirnya dulu. Tap. Tekan. Sok.
Sot. Ben salah Ben tuh. Wow. Jadi teman-teman. Tapi kakinya hilang. Aduh. Taruh sini. Oke teman-teman, selanjutnya kita bikin pesawat terbang. Isi. Tap. Pesawat terbang. Tap. Ya, jadi teman-teman pesawat terbang. Ya jatuh. Taruh sini. Ya, twing. Seru banget teman-teman main pasiran. Kalau kalian suka nggak main pasiran kayak gini, komen ya. Seru ya kak? Woi, masuk. Mau dimarahin nanti kita dimarahin suruh pulang. Oke teman-teman, sekarang kita mau main ekskavator mengangkat pasirnya. Mana mobilnya dek? Mobilnya kak, sini kak. Mobilnya kak masukin kak. Gede. Awas kak. Buang. Buang. Nah. Mobilnya udah datang teman-teman. Mari kita isi pasirnya dengan ekskavator. Wow. Isi. Isi lagi teman-teman pakai ekskavator. Wah. Lagi. Wah. Ayo mix makanan dulu ya. Lagi. Wah. Lagi. Ya. Lagi. Iya. Udah penuh guys. Dek, udah penuh dek. Nih dek. Gede. Nah, dek, udah penuh dek. Dari sini, udah penuh. Wow. Oke teman-teman, kita udah siap main. Tadi kita main apa aja deh? Adik udah naik odong-odong sama main pasiran. Kakak juga. Woi jangan lari. Kita mau pulang dulu ya teman-teman. Dadah. Wah tungguin. Wah.